Whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphi whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphi yena yazi akaphi ngikhuluma ndaba zami umuntu mina ngikwazi ukuthi ngirish ngiright ngibuyele nezinto zakhe ngifuna ukuthi ngifuna isipheko akuyona ipoint ale akudayisa omeselizer la kona ipringini le ziyakhala lana phuma inqubo zesiphongo ngizodona nesiphongo uma ungena kuleza store lesi yakho thenga dini ikusuku inkuluma la akubona ukuthi kwethuwa phela kuyona ikuzu lemhlathwe nje vala hayi mina impilo ngiphethe ngesandla sobunene ngempela yo uma bethatha utho balava bagundisha ikenqa omshumi bethi ewu basolela ngoba kudluhlu sibeke abunga ngaphezulu ana ngiphila kangcono manje abantu abadala indoda umamtshelekwa basopa squab lashona ilanga aqondana ukhona umthuka njalo makhalanyo ngizakuphinda nomlomo ngathi i-teapot wena nalezi ihlathi zakhe ziziphukaphukatha udludla amakhalati ngizakushaya wena hayi ujava kwesimvezo wabakhumbule ekhaya straight-ke kulo nyaka akasethekwini nakhwena awuthana hoshi whoever's the minister of police futhe ngicela nje umama umthetho ngezami ezakwami izandla ngibambe ngimthethe ngoba akaphi